jouse Makho ding hi gel na in AHTHIBUNG tao na umahim emite chen na kusam thong wala hung ki khom tunia hung ki khom lo minu mi pa Haosa pa ta sar harawa lamkai mo po ho na bon sawa ibon sawa kalise khom wa vai kon phari ke ba sa wa vai lhun phari ke ba sa duty hi tahung taw le katem na lin. Okay, welcome back again to the ho. Ika heti wa ka dei choi le. Uni AHTHIBUNG public ground ha. Miss Rosy Arilina akimana holim no chu. Nangai nom di hin Rosy ho holim na zong chu zong le. Lamtinthang holimin chi ya chu ma ni holim na chu. Amasa zo chu. Dr. Lamtinthang zo kim sa sa na ji chu. Thakani ngai le han atai mo jong sau sia teng la thu ti ki se ham matlab ya het thelo ni diuna chi chi a chu amasa zo a chu Dr. Lamtinthang akin up din chi ya chun paten an ngai din kim gil win na amma chu se ho ngai din leo paten na mi lo ne ngai diwa phat ti chang chi win ni vet leo phat be oi din ngai zui din phat chom pi dai dai din teng la phat ten nu khatinga isopinu achanu na Miss Rosy tu paten son kai te ote dia nam dia 16 presidency or koma kan se hin si chun paten gel again mu hi yo ba ba ngai po ye doctor lo le ai lang a ho chun iso wa tha ma dai ko ne de ham ai lo le i bidang ham lo dang ti ho che i pe ji wa hin ama hin lagi na ko kimu to lo na chu kamai abe na kalung gel a het de tai hiti la na doctor he milet chi kai ham mi jo le na la ti pu mian ga ti chu lang la ko kimu to lo na kamai abe na ko na chu e het de tai tu na ki ko mo se long hin i pi ngai cha ham i long ti mu wa i pi ibu ipi wam tiha man he su hil dai tan dia tua he amma hi Manipur langa ko na kuma he Manipur Pradesh Congress Committee a vice president na he jante ta a ilang hi indil je mo hi je in amma chu se ye lulu ta ni la ngai che ute ta mi pi te kan te nei de Kumtha Chibai. First and foremost, I would like to thank the Almighty Father for giving this privilege. And secondly, Honorable President, Nagaland Pradesh Congress Committee, and all the office bearers of Nagaland Pradesh Congress Committee, Nagaland Pradesh Mahila Congress Committee President, and all the team members who have accompanied our Honorable President of PCC Nagaland. My respect to you all, sir. It is a great privilege. Before I present what I'm going to speak about, the prospect and the advantages of Indian National Congress in the entire Northeast, the entire India, I would like to thank once again my sister Rosy for standing up for the party, for the people of Teling, and also for the people of Nagaland. So I extend a heartfelt welcome to Sister Rosy Thomson, INC candidate, 6th Standing Assembly constituency. And now, with the permission of our Honorable President and our Functional Chairman, I would like to deliver to make more communicable in our own mother dialect. So with your permission, sir, Nabon Sawa
kum tha chibai kahin bol tolhanin AHTHIBUNG tauna gangbura ho het gangbura munchom choma tening gam kai sumahin tening gam kai sum hilo zalnam kachan khompi pilapu nulapa Haosa upa khangtha kachan khompi chate naute ho jouse na bon cha vin Manipur Pradesh Congress Committee le Manipula nazat nammi te ho thalangin kalim naw le kaza naw avelin salam kahin bolove Prakipal has zingin. So I may take few little more time. Prakipal has zingin. Sinai muna kahungkal sunhi Manipur Pradesh Congress Committee lamkai mopu kahi na zongahin ahin la dunia kahunglo na penhi kazat kanam sunga kaukana hola hin cheng kating ilungyang ngai tu ho hi sei khom leo hen khunung ting le dunia minu mi pahin khamtha ho hi vin ahung lu din kum som ni som tum sunga hi dunia igantin ho san ho hi aum na lo dingin ki thu khom the leo hen tia hung kal sum ka hi ti hi amase pen pena kan sei no hi ze chun ani chana dunia iso pinu pi Rosy Thomson mi tampin ama hi sum holle masanga banga Congress Party apana sumumu tingle zamang ding mipi ho akuna kikam se ding zamang ding tia lungel inizu chu ahipoi azal nammi dinga patacha ki phal them ta na tongim kating igante now ihasat now mi la idim zolo now mi hola to say zolo now mi hola pan munilai thelo now mi hola din munilai thelo hom zo se hi ken lampi varing kating semin kating sem bom hidin kunwa itu chate diu munpha lampi pha din munpha sem piu teti apot set na pa chu kinjong ahinai adi mong ahi ti hi pot set na khung ki de chutilowa sumdeji ham azar nammi summu zoting le kisen manga donlo dailowa koi ding hi le kejong kahung lo hel ding hi je chun ama chan chin chung chang thu hi ke sanga no hon het so ke diwahin amu khalo e khalo jong tampi ka no diwahin ken jong kan he khapoi alima mel jong sun the lo mai the hi na hola jong happy hapu hausapi he no hapa boy now tia na ko lo now jong tampi ding hi na mel he kha lo now jong ding hi mehem ki hi Kejong politics kan bolin kuiman na hepoi ahin la kunung changi adinga namsunga idin mundiu ipan mundiu isay mundiu lampi ko mu pidiwa hungki paldo hungki pito mi hi zechun ama hin nume hi tinjong gel hiun leise chunga nume ho vai hom na jong nume hon mipi adinga aho vai alin anel agente chaga agente umlowa kilung to ta mizo si ngai lo avai hom jong numei tam ta mai tai zechun ipino iso pinu pi Rosy ahung ki pe do nehi kununga dinga thilpha hiding ilampiu dunia gente ta pathen thu hiluhin lekha simsa ho itu chate ho makhoding kunung dinga hum ki phal do hi ti hi minu mi pa hum ki khom zal nam ka chan khom pi hon igel gel devin pen tim nom ki ne hi nagalen hi ezute ku kiten nagalen na dinga na to tam ta ni ne zun nagalen na dinga su me hoi the hi pu ve hi chi su me hoi the hi lo nau chu kum som li wal iminu zong ki phatapon idin munu zong koi man sei tapon
Again, they now some kuiman say tapon, kuiman some again patapon, political party tam wangin, kuiman some idin munule, nagale latinga, ipuipa in, phatle hinko na pe do Haosa season, kuiman again do tapon, tuni in Indian National Congress in, P. Rosy ticket hin pe wa, inam sumuhi, Nagaland Assembly Kimin Pati Kidinga Muhi, Mibang Pahi Veti Hi, Mipi Hunki Kom Jousen, Igel Do Kidumvin, Kahin Tim Nom Kin and He. His Hitsun Sumlepai Kukite Sumlepai Zangol, Sumlepai Za Kilhemha, Ziblekara Kilhemha, Manipur Lam Yalang, Nagalang Lam Zongle, Imom Naule, Kunung. Imulo now he sum Patien ho now Ilhai now Haosa seto Kikala Ta sa zong Hagawa zong Tiltam ta ibon zivin Kita nalaw dinga Kita na inay zivin Kita na dinga Kita na ida na zivin Ihin ko ma tiltam ta umzong le Election hulin ting le Mi kilab hasa zivin, sangkat sani kilaun, sang som kilaun, lakad kilaun. Hijatun kita na ibet sa zivin. Patini hong nawa kita na ibet sa sangin election tingle. Sumnay na ho chu kita na ibet sa zivin. Hijatun ipin sim no pi zivin tile. Kunum tingle. Election kibol lai tingle. Sumay ngalun, minay hemita sanun. Election hong kichay tingle. Koi macha le he Haosa se makuding hi gel na in AHTHIBUNG town na mahin emite chen na kusam thum wala hung ki khom tunia hung ki khom lo minu mi pa Haosa pa ta san hagawa lamkai mo po ho na bon sawa ibon sawa kalise khom wa vai kon phadi ke ba sawa vai lhun phadi ke ba sa duty hi tahung tam le katem na len pin ne hi Zechun, vote khat, vote thale now. Alena lenahin, sam ni man, sam som man hilowahi. Hichi vote hilaki lahi le, kumnga sungan naganti se hilowa. Anzon pi rozin zonghin seitan, izanu, inam sungu, ihungche chaw diu, lampi len ta akimutayin. Hiziachu, din kana idin tete zo ngaize. Kusam thum wal, mi samgit wal, din mun phat cha na lawai le, tu kum sunga, Nagaland State Assembly ahi, din mun pan mun, ikisem tub lo nge zule, ikhamuwa, itu cha teo, tuna igante naw sanga, tuna din mun imulo naw sanga, tuna pan mun imulo naw sanga, tuna igante naw sanga, gente zole, pan mun jong imulo diu, mi chut pa jong hi diu hitai ikinum thota lo diu hi ti hi kahin sei nomin je chun manipula mipi tampin BJP vote na pe diu hi BJP pe wai la gam sunga khan to machalom din hi atin tha masamun vote na pe bin manipula BJP hat sa ta ve ahin la wang senum ta in thang ne kisamin BJP hung le nai le igam sumu ting ham gam tin hum boy ding dalemo tam ta hum ki sem ding igam sumu ipui pa thale na Haosa thale na gam ku thale na hum ki sumang ding hi tia hanga ki anakisam angai povin sum sangkhat kilaon sangni kilaon Haosa on sang som nga lakhat kilaon tuin thakhat thani him lo lai jin igam le se jouse tu na pana ipui pa khanga pana anche lo hing ni ki hol now tu le chate sumna pa no holwa lekha ni sim sa now gamjo sia dana hin tang taun anche lo hing lo le lo ma bo the lovin akyum gam ta nahi BJP apizun tunin thani hing lovin ganthe tu tawin gam le se na in chem ho zo se jong in ki so ho zo se yo asu se gam tawin minu mi pa zo ganthe gam tan akap gam tan lekhasim thelo gam tan zole ki hon ho zo si jong amaun akhamun koi macha Haosa ho ipui pain Haosa tia lempa ta banga ni ho zo si jong
mat pi gam tawin zela koi tawin koi macha BJP ne pi hozong sem koi ma ki pa ta poi hichi hi hoi lai mun hi jong le BJP ki ti hi ezo thenglang mi dinga thilpha hi poi ezo Christian sa khu ho dinga thilpha hi poi ti hi tunia hung ki khom Haosa pa minu mi po koma abela ka hin het sa kina tim na ka hin nei kina hitata bang party ku nai ki kang se duty ka hin dei sa ki pau ka hello wangin BJP le Congress ideology principle tham kar hin phala ken jong ka hin se beno mai hi azo tin jong le party president pan jong tampi in season tim ahin se masamubin tham khat ka hin se nom chu Indian National Congress kiti tonlai zapana Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, ama hozo se Ambedkar, Sardar Patel, ama hozo se hin India pumpi hi zat lenam kikim. Every community, every culture, whether small or big, alin anel mikham tolo tribal hialam hilo hizongle. Hozo se hin kibam ta thanei na thakhat nei na ding tia hi India zan pi na semuwa he chu cham hlat na mipi kibah hom na tia democracy na semu hi he chu cham hlat na kibah hom na mipi kibah hom na ana sem jiwa chu tu nia hi ku kiten jong gambura ailo le Haosa in pi kiti hi it's a now notice pumpi hin hoilam kolgam hin it's also se hi adia India dan pinuza kibah hom na hitsi Haosa iti now ithane now inei the na pawi Indian National Congress analam kai hon zatlin zat nyau khen luvela paule ham ki banglo tamta sem khom na chu thanei cha kibah hom nom ding sa kho chom chom Christian Muslim Hindu umlo abon cha kitu chana ama deichi sa kho ki ho the na diu ama ta sanchi ama chon lakhan phatta cha ki ven tu the na diutia democracy ki bai hom na hi India na polu duba tunia hi ho jong bang phat pia Manipur ga mehin Nagaland ga mehin Assam ga mehin Haosa in pt wa ki bai hom na phatta cha mahi China ga mian lang Burma ga mian lang hile hitabang Haosa ki bai hom nei thei lo ding hi ya chu hi Indian National Congress lam kai lui hon zanam kim ana chen khom naw le ama zap dong zui cha son na khan na pule pa chon khan na ho zo se azapi naw ja chu democracy tia na se mu ba tunai ho jong Haosa ki bai pu thei ti kain se nom ki ne hi je chun Bharatiya Janata Party kiti party hi atoi pi pen ama agent ho chu RSS kitin chu kiting le ama in ahin man cha ho chu Nagaland sunga NDPP kiti ho hin NPF kiti ho hin NPP kiti ho hin ama ho zo se hi teninga BJP yongpon hizong le ama ho hi BJP agent hi ve ti hi ikimel chiwa ama ho hi ahung le khawai le BJP len thau thau ding hi ti to hin ilung thimuwa ikiko cha khewa khiwui oi ki duty hi kahin se no min hi aze chu ama ho hi ahung le khai le BJP len thau thau ding hin BJP na atu badai chi pi ham tele India pumpi Congress makai na zalien zalnya umlo haule bia jong ki khan umlo ki tipa chu Hindu te gam India mi phu mi phem ki loi khom na gam ki sim do pa chu hitaluwa Hindu sa ku ho na hiding chuta ting le Hindu ho chon la khan bo ki zui ta ting ti lung tup cho bo le hin tua hi state assembly tam ta jong uniform civil code kiti chon na khan na kiti khat se ding India sunga namu na go ho namu ku ke ho no ka chari ho namu ho ja chom ho son na khan na kiti ho zo si ki sumang ta ding ki sem ki zon thua dan le mo thu jong ta lo ding dan pi khana bo Hindu ho sa ko to ki to dan pi khana bo si ta ding ti hi Gujarat Maharashtra UP kiti ho zo sai hi chi hi India sum pum pia Hindu te chon dan te ki to dan khat long pia India pum pi zo se chi dim ti hi apolo ba alhang sa bo hin
here to BJP hungli kina tune assembly a BJP MLA ki so dawai le covid ting le MP election hum ki dingin MP election ting le BJP hum hat kina le igam le sinu izal nam se akichai ding se hiloba patheni ho naw jong hithei chalo ding kitchen ki zona dal le mol ki se maw jong puchon pachon ki ti ho zo se jong talo ding hindu te chon na dungzui za uniform civil code ki ti chu ibon che ke ba lenin lang nevin lang hovin lang vaizin lang I tabang hi jong le chun son na khatla ki bang chana India pumpi chi ding hi dia chu chi ki mel chi cha ke dingu tening ka assembly constituency sunga BJP ding hi jong le NDPP hin NPF hin LJP hin NPP hin adam dang ho zo si hi BJP mai ahin ki tum so ke zu hi ti hi tu nya hong ki khom ho zo siang sunga ike het si dimule ina gel gil dimu tu nya athibung tang na hin zin le visa kanam chan khom pi ho hitabang party BJP hat na dinga thaile kisalal sumle pai hojia party dang ho sumle pai hoji le zib le kan ni zia ama hodinga kisalal honjong gel phawin na tu na chate khanga dingin gelubin kati hi na kisi lo diwahi Indian National Congress na piwale na kisi lo diwahi tu na ganthe naw sanga khunung le ganthe na dim na dei lo wa tu nya na ito naw aga chu tu chaten ahin lo wa mi ho jate e na dimun tunia pi Rosy Indian National Congress candidate kan hong hi patta cha in gel giluwa sauta ilam zo ruchu akun cha phat ilhun masangun hum kileu hitin inam pi diu tuna ganthe ta sumle pai lova itui cha te le khai sim salwa pathen thui hil ho apil hil so the na dingin pi Rosy ta ki tho hitin inam te mun sem phat nan ne zo hitin itui cha te makuding sem phat nan ne zo hiti ti chu tem na le taw na kahin nei ki rehi BJP in Manipura go to hills ativin thinghang chiun khunyao cha cha chiun ativin azo sejun tuni changezin go to hills ti mala in thinghang gama nago ho hin ku ke ho hin gamzo se eila pi tawil BJP government in achung chona India tanpi noiza hill area committee nagalena article 371 a tabanga kisim Manipula thinghang mi hozo se agam le se le achona khan ho ven bit pi na dinga India dan pi noiza article 371c hill area committee kitile autonomous district council ichozo se jong tuni changizin election e bol people ve ipizinam thinghanga India dan pin thinghang mi ho kivai hom na ding kiven tu na dinga dan sim hozo sil ani ahi eisu mangpiuwa igamzo siule ami hozo sihi amo thane nunoja koidin ti lungyal ni jiwon autonomous district council jong kumni honglen de hitan kabodi he tivin abol povin hileria committee jong power pipovin amo thane nunoja kojun koi macha thinglang MLA akai do jo si yong tha pi jo tapovin jichun election lizin BJP na pewa BJP MLA ni kisot dawai le igam sungu khanto macha nom ding nagam sungu ki huding ki ti chu election hum ki chai BJP government hum ki same thani hathum sungin nu naw chapang Haosa pa ki manin nu naw chapangin kale hagil namun atu tai jichun BJP le apa party ki zo pi ho kona ichi theizuwa tu a alhai hozong lungset ta ihum kile divin team na le tauna kahin ni hi malama kahin sei bangin Indian National Congress in thiltampi ahin semin ahin tongin ahin to kilhonin tunin September ha kunin zaumta pu Rahul Gandhi ama makain Bharat Jodo Yatra kiti India kiti hi howlebe na ki hangamtan Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Azad chom ahilong zongle zadlin zadneo tin BJP le RSS on hichiminin mi thanun gamtin thilasu sitawin
India kiti alim chu tunin jalan Nehru te ho na bol chu aum tapon zat ne ho kinoi sin zat lin ho ki dom sange hitabang hi India hitapoi paule ham ho zong zat lin ho ding bo ki zatan koi ma chan zat ne ho azat tapoi je chun masang lai ra India chu hitapoi India hi khari hi kiro ngai tai zat ne lovin ekipun khom kiro ngai tai ti je chun Kanyakumari akunin ki zot na hin bolin Kashmir ahin chaizin mipi asang som lak zain anuma hin juizun hita kilon chun tu assembly election azong hi mun tina hi tu kumsung azong state tamta state assembly election un dingin hita kilon chu state assembly am congress na sata hum hak din hitan covid ding le parliament election azong Indian National Congress na sata hum hak din mipi na hin pomtan BJP le RSS lungthem phat lo na mi ho zo sin ni hetan izia chu covid ting le parliament election azong nasata congress government congress mp hung tam ding congress lam kai na central government hung ki sem ding hetan heto ki na chu tuna pi Rosy hi tening se hiloba Nagaland sunga zat le lam ho zo sin le Nagaland state na dinga congress mla khat ahi tingai le covid ting le parliamentary election na Central Congress in government in same thing le e ho dinga chan bo sa hi dinga hi ji chun coalition government hum te dinga hi covid thing le BJP government khila dinga hi tai hitabam din mun hi ji chun gelu hitin Haosa pa minu mi pan pi Rosy hin yum na mun zo sia tenim assembly constituency lo mun chuma ho zo sin zo Indian National Congress candidate ho zo in a pen a thei divin tem na kahin ne zinahi last but not the least sir ipuipan thuchi na sei jivin in go le gam go ti hi thuchi len ta hin kham tha ki za pana muilam sim hen lo di hin in go le gam go ki ti hi agila gilhin pile pu nu le pa hum ki khom ho hom so po ho society CSO civil society lam kai ho zalham ki loi khom da lam kai ho in go le gam go ki ti hi na het so ke zu hi chi gil ta na gel khom ba igam the ni vi ha sat niu le koi ma cha hung lo ding hi in go le gam go in go hung thau ding hi is it chun tening assembly constituency sunga zalenam ka chan khom pi ho phat te chan lungilin ngai tu bin party chom ma thaile ki salal ho jong ngai tu bin tunia sang som ma na mu chu election hum ki chai le na kan the naw ki pat na hi ding hi je chun tening assembly constituency sunga nam ka chan khom pi ho na tam pe nu bin mi ma ki te la mi gup chanai pamu bin na ki tho ko mobile i lot hin di hi tuna no ho zo si za la hi lo jong i lot hin di hi ipui pau tu chin ngai na tam hit athi pin mehemin atam hin pi kiti chu tening assembly constituency sunga kazat kanam kachan khom pi ho gelubin mi samgit wal hi bin natamu hi ithi pi diu ham ihin pi diu ham nga banga natamu hi nathi pi diu ham mehem atam ahin pi kiti pule pa thuji se hi nazu yuba dunia se ahin pi diu hilovin kunum change adinga hin pi dinga naki go duham naki go luham dunia hung ki khom lo kazat kanam kachan khom pi ho chong na kai nei nei ve hijia lungya thailo ho se wang chu nam ho ja zat le nam igan thiule dunia nam ho pam na po di ve de chun pathinin phathe bun tin Manipura ko na ko hungin seding tam ta kanezin ka sei thei pon hizong le pathin phat phai pi wile pi Rosy Indian National Congress candidate no ahung lot hin ta ding zin ahung lot hin ni le hichilei to le se na hi pathin thangwa khom diu nam pi sim na kipat na bulphu na inei diu hitai ti chu ka hin sei nom hin thank you so much congress se upaya se jai hind thank you